kadak jong ka jing menchilur parai men sim na ka benta ki khana puli baki nang le kham bha shushu ha ki jing le exam na ka liang ka National People Youth Front NPYF jong ka Southwest Khasil District men ta ka singi ka khandai direk unai lar ar jobsan kala yo ban pen ko buram ya ki sau pundrengot ki khana puli ki bla le bha ha ke exam SSLC ki ba yo prapopasen shejrang but HSSLC ki ba yo nyopsan persen shejrang kabadai jong usnam ahraja apsan ha ka jingalang bala pelong ha ka hall jong ka snaps em college mau kerwan laban kedo ba ki bala shapan ko buram ki dan baro sop rengun kata SSLC ki dan lai pusan ngun bat ha ka HSSLC ki dan khatway uma waila miki shila ubari wamali ka Juwai constituency but kum president jong ka NPYF Meghalaya State Union but chairman kamuda jong ka sarkar Meghalaya kum kongsan no lor ukongsan la dan langru uba karnas so shang ko chairman jong ka Meghalaya State Development Reforms Commission kum usumbot kongsan u Dr. Kiki Nongsi president ka NPP Southwest Khasil District Union uba Mandilos Nongbri Working President ke NPP Rancor Blanc, Uvaldo Lingdo, President ke NPYF Southwest Khasil District Union, lembat ki wede ki ba kentop ye ki kena school, ki ba shapat ko buram ki kemie ki pa, bat ki bla shakot ngobha. Lapenya ye ka jingelang do uba first month born Linkhoi, ka program kerpang uba Trangbor Wanyang, bat ka la shai lang merthang pat ka jingran khuble no ba ya so lang nongram general secretary ke NPYF jong ka Southwest Khasil Hills District Sibon kiki orang yang kan tak sibuk kompor. Reda dia cuma ngam don sibon kompor. Tak kau ngakuan penpau yang I play ikut sama. Balai. But kawan ini mengatakan kejuk tu punya orang berdokam berdosa. Lene kalau sutam mana? Henry ngam agri ya kata. Ngam naik ya kata. Ka problem kalau hai. Ka problem kalau bangi ingin don mikap main dong ikam stick. Siapa nanti yo Abdul Kalam yo buat potong saintis. La Shai yo ini kai mau Ronaldo nandong Ronaldo. La Shiski job Miss World ka Aishwarya Rai ngaro ngate Miss kung Aishwarya. Kalau mana kasih change ya ka bat ka jing kuat ka kerana jong ni posisi. La Nadok mentah pin rai ngangan dong doktor. Pin trai sutom. Pin bam pin doktor, pin tiak pin doktor, pin lek pin wan pin doktor. Tahu dot bala pengkam ini. Tahu dah ini change yang kata kecil kuat jom mana kasih. Kalau untuk bersyukur. Nah kata hak ban decide. But yang itu hak nak bersih di award. Why you? Balai because you have proven something. By getting 75 and 80%, you have proved yourself that you have that capability. Tidak sisa. Lalu orang kita 90% sekolah tengah-tengah orang dan sudah. Saya bila you 60% and above, that means you have it on you. Pangatip kung mga keren ng ninang pun iba siyang berkat mentah tangkong to nga kulay ko ang meron nga 90%.
nyubusan. Dan ada yang nak stop sekali kita rayu kembali tu. Dan pun you berhak nanti dokter itu kita ya Allah. You yourself, you know that if you have work, if you have given much time, dalam bidang iPhone, dalam bidang Kristus, sekali bidang nak boleh. Kata-kata you have that ability. Tanpa kasyong mentah, no criticize siya. Naman ni kadetang ka sakit. Ngalayo ngala ay award ka ngumot ibang ka class 10 iyo 90% and above. Class 12 iyo 85 and above. On dalalay siya kilay ba i-hear siya ka second class, siya ka third class. Tenaga tak daw maapili iba ugraf yung ibang mentah ni. Umday na dia. Uday penting kenapa dong? Ya itu. Bat mentar si menit dia ini. Dan nak dengongi bala jeng mengekum example. Ubang akot umelung jong te parti yang di jong ini. Uta ubah tambor banyak. Ubah